12:7. Bible nim pepe mani enko. Was oto ochiase ne twene asase so. Se yeto ochiase no twene asase so. Okomba osoro. Okon eba soro. Mike na abofo. Mike ni abofo. Etu ochiase no so sa. Omutu ochiase no so sa. Ene na konye. Ene bonsam koy. Ochiase na abofo so konye. Na ochiase no so nya abofo no bi support mo ko etia oba ade na nso anya baby anyina. Nenso wantumi wom. Bible say nti Satan nya top wo baby anyina. Wanya okwan e wo soro bi. Wanya kwan so wo soro ho bi. Yetu ochiase kase no. Etu omutu ochiase kase no. Wo wada ye fra de bonsam. Wada ni dinde bonsam. Any Satan. Any Satan. The odada man anyina. Odada ma anyina. Yeto no twene asase so. Yeto no twene asase. Yeto na abofo nyina ka no. Enti abofo na ka no no mo ko support no. Enam se first na abrabo amobo wo soro wo ne ye onyankopɔ twedi ampa the creator yawe no nana muntu nti no mo ye abofo kronkron. And if you do bless one cock on somewhere to buy, if you know my free crumple yem, abedin Ahomhom bonnet. Wow. Yebre, we are seeing any. At the above one bedi say touching Nano, or Madame Ahomhom bonnet. Evil spirit. Evil spirit. Wow. At the Ahomhom bonnet, no one better near Venus, a papa's idea, as I say, Papa Crown when you press away in the bonnet. Okay. And Tom be point here about the young couple and an asset one in a map. And it be ya money. This is because I want money once a more. I want money up. It is a heaven quiet park on Bible because me actually our Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse number 10. Verse number 10. Into your body, you are saying, whom from what time for? Whom from day? A time for whom from what time for? Dear children, not dear children, Mamma Hunya Mumma Yamaya, the Radin and Horton to me. Jump for Yawan and holding to me. Munshan Yankupa could ye. Now what to me, Gina? It Yakudiana last when he preached it. Yes. And when they say, yeah, Beshek, near Yaquetia, and now one new man is saying, no nipa hu na mo betu muntu no se na matumi agina eni betumi agina eni obonsam na de ne ediesie efise enye ye ni moja enye ye ne hunam we ni moja enya nemum ye ni mpaninie tumidie kese tumi na ye ni omoko no manyinyi nchen ye wow rank no so chen ye hwe babu no ye tumidie wiase sum etumfo ni ahohommone a wosoro ho this is the topic. Wow. And the principalities be we want to for my brother. We are see anamontu a odi petu aprenkwa no. Enye very simple sir. Etu benye 19 twetwani. Wow. Awon feni kan en support wodi ahombɔnesam ebekwati abraba a wo bɔ no. Na ne wadomre na no kwaje da. Me kanfo ya gye nkwa ya hwo a me see ma. Na me stress living here what yasefo no. Omra wa brabo. No be deliver our spirit. O body every to me be answer. Amen. Also wa brabo. Amen. O ma wani so ntew na hunu anamo ese wutu. Anamonia brabo bi wo ho ahombɔne asom. Etiama ni pebre. Bra wi ya wonom no ho body betba ho ahye wi ase yo. Enye wania. Apetesia wonom na nya life na wo bo. Wo deaf. Ho body betinya mo anom nsa sei. E ma wo pe no. Me catch your play. Nye wan twin se wo pe ma bel. Me catch your play. Ho body betma mo aye ma sama sei. Ma ho body betma mo aye ma sama sei. Etitie mi yie nam no adwenya sharp. Enye ne honam ni moja na enya no oka no. Enye bi ho no enya normal. Eso mo wani ba ho so. Na pa bra bokunku bi na bo na mu ja chinchi hunu no a. Wo pe protection so se sa wadwene. Into kind 1 Corinthians chapter 10:30 Bible. Me pacho. Bible 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Verse 3. Tie Bible. Ye na hunam de. Wasi ye nam hunam ni e bobra ne kode. Nenso. Ye nam hunam ni e bobra ko nanso. Yesa yetu. Yesa yetu na asase so. Enye hunam de. Enye hunam sa. Nemom no. Eye di onyankopani. Eye di wo ya wanim. Sie de bedwiri mpia kase. Ye de bedwiri mpia ne den. Akase. Eni akase. Wo nyema ye dwiri no. Eye hunum de. Yenye hunam nyema wo de kan wo biom no obi antie ne yie wose ye na hunam de ye na hunam ni yakọ na hunu so obi nam ho no okọ enso enye na nia no de kọ yesa yetu no esan so yetu no na akode no akode ye de koji ye wo firi tumi bia mu enye hunam de enye hunam se wo kofa mpia akofa ejan anakotu efrense wo kofa sekan nemom no eye di onyankopon anim ye di onyankopon anim sie de bedwiri mpia kase onyankopon asam yes sister brother ahomboni yin no mo kono ka Bible no a
omani de ne papa ya to bonsam beto ya top one dog one easy bonsam beto fam no and was a shedipa and na me catch him playing Satan so my yard wa fasase to kind Job chapter 9 verse 24 Bible kasa what the asase ashobone for ne bonsam na kasa no o se the asase ayeden ashobone for ne the asase asho no Satan nsa wakata na tamu ani obekata nipa ni wa brabo ayebo no na sanye onu na sanye Satan na akata nipa ni na ye hwanya it will maybe shiwi yes or maybe but enum tremor yes ebi num cocaine yes ebi diewu yes ebi ya kromfo tachi amoa odi tuo ne kwa kro no bo obi so gba shawo enye wania senye Satan na wiase wa fa bo ne bo a na ye hwanya enu akonka nipa na ye hwan na ama nipa bo abrabo bo ne ndi na wiase ye abrabo bo ni nkwa ne e bo sister tia bet boy Miguel adwama ye country say pacha and so for tia so dem wo yere artist mo wo yere master to wo yere konto fin kokora wo mo na yo mo anya bonsam na ye hwan a wo bitia so dem okoyi gu ye kra ni 3 weeks enya bonsam na ye hwan eja hombonye tu wiase so sa amom de awura nyankopon fie na abrawo sama won se tetebra no ni ye mfa moja anyi sika etu be kwa konfu fie no na kuku ni sisi akonfu fie ntu kwa na wabusu apanyin wa ka wasama che konfu na ka kire se meni opanyin ya aboache meni opanyin asimasi na me pacho me mpese me yakwasi ampanyin nti me pa bibia akoba busia no ban na konfu ne se kuku ne sisi wono de obefa bia be kire wa mamre wa kire enti kuku bi won mo a okonfo ni nyatam ana opanyin ya aboache opanyin ni so mo a ni ntempana na ehunhunhum na wo mu no na besi konfo so bete onya egburu anu aje se kuku ya watami amamre won se emme be pia busua mu nyina me wa wo mu nyina abusua panyin so pesika kobo na busua ho benti o se wa wo mo edi una na bia kotu nsu manya bedua fie mo wa befuo okoko fu anya busua fie kese mo won sase den so me wo fie onia woto dabi ye wa busua mu honi o kan Genesis a ye nia ba bi ye bi na ditia no wa tete niam mi kotu from the Bible akirawo eti twon hu busua honi na busua obusua amambra ni niam bi a ekutie nyame ema bebre wo bekwa busua ma no wo fe ezo mu ni awade yanko e Bible num na menche wade Genesis 31 verse 19 verse 19 o se men ka say na Laban eko ni nwa hu o se Laban ko ni nwa hu den twitwa na Rahel ewia naja abusua honi Rahel dan owia naja abusua honi ni papa busua honi Rahel obasia owia ni papa abusua honi eti abusua ye abusua honi ye dan eti na abusua bia wa abusua panyin wow so obegu abusua ni tiri so nsa eti wo Yakobon nim se wa busua nti eno no so be ma ye busua na busua no okire ye no okire ye busua na e wo the book of Acts chapter 2 verse number 40 Acts chapter 2 verse 40 verse number 40 Bible kasa yenti ya wa Samuel wo se na wodi nsem bebre aka ho na siafo ndi nsem bebre kasa kire edu o madanse o so mu du o madanse na otu won fose no otu won fose mumma wonyi mu fi enema busua yenji mu fri enema busua kontonchi mu kontona chia no yes na yenya dan ya fa mumma Kristo busua yembo Kristo busua yes eti busua fufuro bia oba de Nyankopon yetu o se for God so loved the world said wo Nyankopon do wiase odi ni ball won kro no ma ye obi obagina di no wanyere no benya den dankwa my brother eneme kanfu ya gin komisi ama be Kristo abusua anya saadi ye busua dada ne ye wiase abusua ne de hallelujah me pa cha kitansam tin ye si obi biara obesi obi anan no akonkonya dem akogunsa na me hwe sister no ma nyo na me didi won nsam ya la so e be ma oda busuam nadan ubanya so sister wa brochire mi sister ba ko Spain ba ko Switzerland ba ko Holland na wonko bi me here wonko brochire me show mo nsanse so wa bregu papa and say ba ma boy ba ko no wo Spain no we sini down o kaso awie na ma ba ko so UK ni so no so sini down we friends and some kwa so yai wo de famsi kama me impel na ba ko so me hwe de me hwe na sase su ba ko so wo we amasama ya pokuriase ya enya kan wo de ka tuaka de na se bi sister no two is be o se diskaba they say na tie ka na ma be gina me be pe bia ma ko fa na tie wo de fa wo de nti da me na ma be jimi sika wo se den da me na ma be jimi sika ke ma me friend answer wa hwe hello mama ya wo aboka hello hello sister goes
Oh, Kwaku. I don't allow this. I would ja. Oh, Kwaku. That we have go for too much. They say be Jakwa me trying to me Jakwa. Amadiaba. Amadi boy me inside be criminal let years to 3. Okay. I'm Jakwa we be di matema e da me kaska fabre me ameka wonti mase. Oh, say me catch up bill aba me henska, light bill aba me henska. E dey na wo je. Ma catch us bosumi. Oh, that bosumi we ya me dey. Bosumi dey. Bosumi we ya. Man can just me na say we me. O dey me dey 2000 by men 7000. Now you say now we na the bebre me sa. Now when dey. And say shirt back or the bre me twa so ni motor me bia. What is anyam size? O dey me dey me. Transfers na say 3 5 I would be me bon nyina back pocket na kai dey. Abom. Omo ye won wi say one pocket na say one pocket back we ne ben dey. Oh, miss me yet be man oh. Seneca krama mo dey me. Mathematics be so phone sis. God bless you. Why? Yo. Fucking Mrs. Stanso this care. Ujawasem. Ujawasem. Semfo akwa ni bi. Hallelujah. Amen. Yeah, you watch. Say how. On you one pastor bin ko. Pastor bin calling am say ya no the answer so. Baby my sister. Did me say ya, baby my sister. Na my sister. Na my sister. Na me swa. Sa. Oba dia Vanessa. Amen. Oba dia Vanessa. Amen. Ohun mabo. Amen. Bible say abusua bia ne no me ewom. Yes. Abusua bi won mo abusua no. He. Well, ye timi tetemwa ye mfi mu da. Mbo sa ba akola obedi first sa Africa so ande akwa ko university. University awa wie wa nya djuma papa ye no. If you want ye ko send life. Ye de grawa ko sini ye. Anani ko winsani. We no oba e bro for tutu won mo a. Eni e. On wa bro ma petition kra we timi bro flies no. Okay. Often appreciate. Oslange. Hey. Appreciate. Oh, I didn't ambassador ya mama sa appreciate. Abro. Obiena no a bro for the beto anya kwala bro. Enso ya se atwene ya dwuma. Nanso abrabo ne ase no. Atwene ya dwuma krake pa ya dwuma. All right. Nanso so no. Ya se abrabo no. So one when you am so a be ko Yes. Ti ne me kanfo na se ni mi si ama. Amen. Pastor ye nchechire. Yes. Na kokotram ye nchechire. Na hu how to pray. Yes. Na betimi akwaje wo. Yes. Boni na wutim no e ma hu mfiri mu da sanse ye nyina nkra ni mu nyadai entutum krane. Nyanka ni mu entutum krane. Openi se ya. So ba wen sabo. Obetimi bo ne de we friend say twiba ba dey akosesa no. On nims and money kutia no. Nyanyema na no ma. Sister brother, em trans, if one in told bibi so bi. There be family ni won no me. Your family bia ni mpa no me kutia family no. Your family bi o mu nyini nche. De wache wo mu na 43. Omu wo su ya tantan. Kam no a edan be bu akunu. Ede mu anku na edua be bu akasa no. Edua nkasa no owo be ka no. Owo anka no a obe padwungu mu ache. Sekelewele. Oba de mfa ne sanka. Amen. Yabati yesinsu afa no. Omu wo nyina ya tantan. Hey. What check family no? Adedi akoba ku mienu miensa enai enum ke na pese ohunu biom awade ni nkoye wo family ni mu no fu say normal your sister penyin onam ho no do to su mienu no oba no ana we young girl fu say life na obo no ebeduru so so mo ko ne yi a obi gbeko no otidue bi ase no akaka chesa kosu afrum dua na temangu ni mame asemo be ka chose otimi fru anko te ase enti wo be hunu se wanimfo na ho no enkoye ena e kire say e trend line enti wudi akire ye dai hwehwe ya jimpa na ase ni zi Amen. Ya chichi ni to happy it will happy Wow. Pa kwanche. Wow da unless you repent. Oh yes. Sister Wagene. Sister. Anya sa obetu gwa kwatra man no still na hantew. Yes. Oba wo ba ku mienu miensa. Efe de bebe so obetu adwumi se fa awade akra de me nware bi. Ne je se wonya wagye so obe fan solution. Cause who can say me why biom no break covenant no eto baba na wa wo no na ne papa kwaku mensa wo ye no woni ya George wo ye no sa akola ni beto sa trap Beto so because I was sini tese wo sia no kwan yes you have to as o bompa yo tom sister bompa ye you how to pray ne guys wo bi na family sin sam meto so
abusia pe woni me tu ogun sa de bia wangunsa power ma to minimum ti wo so bompa ye na wo so jampa e ba wo so wa ma tu minu anya power so o makuntia to ka Bible no a Bible akabusuamu no me asem and wo se ye nuaba no ko wi abusuamu no me and abusuamu busum no fa ye no oni mu amamre nti owi aye den na ye bi se rahe wo ko wi aboso oba besia de nkasa bi wo ton nyadoa na akoto to dry den rahe si wa wari nti wo ko no akwa ne papa busuamu no me Genesis 31:19 Genesis 31:19 Asem nkasa Laban eko ni nwa hu ntwitwa Laban ko ni nwa hu ntwitwa na rahe ewia naja abusuamu na rahe ewia naja busuamu dan honi abusuamu honi no tamye efe edu se papa ne be hwe woni mo hwe dia course verse number 34 ot na rahe afa abusuamu honi na rahe afa abusuamu honi ne dia wasisha yoma anu wahye yoma ena watena so ena odi ahye na yase e ma start years cash om drosu enye nde ache e ma bi start years cash om drosu enye nde o sister and cash and drosu odi ahye drosu Laban ne saki kanto madan ni nyina Laban de ne saki kanto madan hwe Next one o hwe ohoni ni so ohu ena o katre na jase ena rahe kache na jase amani nyem wurabufu emani nyem wurabufu se mintimi so do wanim papa ya base chi obi ara so na me check wo wa bia na no se da amani nyem obufu da amani nyem obufu se me so do wanim am se me so bi nsore efri se mabu mi nsa hai wo bro mu ni nsa ye eti o kasa no papa ni suro so de nsa be ko o pepe ti papa ni ye baba we hye da kana no dwome tanse no oti bosom so mu ntwe mu wi o the bush master dross or the bush master dross na bush na nkasa yemfa nya no e bi e be sharo no yemfa wi share dross ye nya me so betimi na share dross David betimi ya wa share dross kai don't try nti we kwasum bush mu ya wo ha bush betimi share dross who betimi kuku ya wa share dross David nya be ma dross so na hedin o de to so wa bu ne nsa oba de man ti asem na won fa ne senka omwo ne so ntew ati abusuamu no me ho abusuamu busum ho ati ba sa no me no ene kura he no to wo tu pe yes second one no okwo no ho no di wi owu awo so bad ye mna life amen no deliver o free no me apam biara mu amen busuamu no me anu odene e control fie ntimi nka otimi obi wa wonim o family bia wo na the first say na bakwasam yes yeah tu bisam panyo otimi ti wasa wo fie sei ni sei na ekoso wo eti wo nyina bedura no apre no akobo Kristo abusua eti ena na dwi me kamfo nyina na azra ni mesi ama se me pa chaw abusua bi ayiniti bra bedom yes oni yashua mesi abusua mum yenyim mfiri na busua akonto na chia nyembo Kristo abusua mesi abusua na meto nsa fro se sabre tu na mo begura Kristo na azra ni mesi abusua na profound wodie profound wodie na nye gosofo obetimi aboa wo mpaabo a obeye busua panyini a obetimi agba wo so mpaye mu atini age wo afiri no me apam dan so obeta se jiwe kwasra enyim bo wo tutu sa na mo no kwa pian kono minimum mo yes na wo hitino na wo hiti bad spirit no mo so on so de nkuntia eno achire ni wo bekom ni yesan wo bad spirit a ono so de wo family ni my brother my sister beye abusua bi kura bi a yamfanko etenya wadwe se de okutia wo no bewu ma ho ato beyifo owu a on first spirit nko sense spirit ni enye dai enwu ne momodija eti nipa no oye odi obetimi ewu ba spirit ni owu ti wa sa fie bi ho ma busua no me bi sa question hwo enne se obi su okọ training school a so obi okọ teachers training school a wa okonye teacher ni okọ training no obi ko driving school okonye teacher ni man ko yede ekọ training no edi mi bi sa question eyin fa na be focus school me for school we small boy small girl ni I started yet no anam si edi to mi be ye ni genti e se sa akwala no obi fa no no training no no di to mi ja no eti anajo biara no ni atam sa akwala no we se spirit no wa wanyin cha akwala nya mfinhie nu wanya mfinhie nsia wanya mfinhie nson eti daytime na hu mfinhie nson 7 years but anajo wanya 95 years wanyin spirit na nyini papa wow
Etubasa akwala bi tumi petu bre. Tie mi ye wa. Eti na wuti twi kasa bia akwala bia oye bema oye abrantie oye ababa wa bia no free infinhia nson de kwakopem dunum nyina no ye fa wo babunu eti sa akwala ni jimi na so on fa nyame asem nya adwuma on nani baburu biom no start ebre wo bra on ye bunu eti abai wa bi be ya dokro no amatese no wonye bunu biom dem wa heden wa bre overripe wabre wapetu ambre prekope na no ahyeda wo ena otutu mpanyinsam eti obi tibi ka na kwahwe na no awo ena asi message na no awo wo mu ba o mu ade baako sei wona hu ne ketekete du ka baabo no a ogidi wudi otumi a atini mu onu adenti obi na tam ne ko training obi na tam sa akola ne ko training o kan Isaac hifa na bayifo ko training yakọ baabi abayifo ko training Isaac 19:1 Bible kasa was Israel abrempom kwadwom was Israel abrempom kwadwom na wodie was na wodie ka Israel abrempom kwadwom na kachele se na me ncheche mama nsanti ase se adena una na wonna jatabe the word wonna oba biara oye bayifo no oye na eno no ye jatabedie obutu jatanini ntam ena bema oye bayifo nso so ye fa ni jatanini no bema oye bayifo ne ma de 1000 ene de baako eti ye bema bia no ye fa ni bema bayi ye fa ni bema dan bronsam ono wensi hinsi na ntobrache nkola wa be rough Woni sa bema bonsam di tifie no wonyini dum pempenzuo bi no wansi ofie na woton dokon na mpache wa tutu dokon na gu adiem na wo kwakata so na wo koton na wo twimoko na wo te hensi o wansi a ma me fa dokon no nkodwom fa dokon no koma so panye asimesi gi dokon no menya ntwimoko no mokoni ni enchena msudi jena di nkakraka wo be kwasa ne dokon na ba fa dokon no koma blast dokon no I said, hey, omo ne du bra bia otimi petu no ase wa petu adi sofo no odidi ni spirit no odidi ni bayiwu etu be kono ni dwuma odi an se bayiye nkwa no oche enam se ni me ade 1000 ene di enti no odi sa kwa no so no odi afa so chichi abayifo no odi ene ye se oye nkonkron onya kronkron ochi bayi onya konso ontu oji a no odi aka ne dia nsa no di mabe ne body guys ntini penny so batisi yasu watu so obo wotui oni wo mo ye adwuma adena una jatabe adetina una jatabe no obutu jatanini ntam anadwo ankofo ada no atama akwala ketua ona dwe ni so owu oni na de oye ni ma ba akwala na hyenachi no na tufa no ne ko ba bia omo school no yito ne nam jatani mu to du anu atia akwala na si jatanini nanim se opanyi si mesie tete akwala ma me na me fie no wei ni obi a odi ma ade oye njataburwa mu eti ma me ne tiasia okọ nyina wani akwala na etu no wasua hayo wa makwala ko sua ahayo na to onyia na akwala ni so nyini a wa bedi ni panam no so bedi ni panam me na me sure Bible no me ye printing press eti akwala ni nam jatai mu no okọ begi na wo sua dan ahayo hayon de ke kum ye de kokum atwene adabo ne ofui but wo se wa mu de djuma mu di ni se omu de kum nipa omu de se nipa wo se obedi nipa nam me na me kiro ye wo de transe fatu utim me se wo mabayifo che wo dwe heaven woni ne to nkwanta amapai agi se nyakopon no so amakwan because the word Bible no atwa sa quotation that was akodi be be so le bi nyina no ejina dia wo problem be careful how did you agro you know your family and I didn't hear di agro e pass se wa ho be kire wo so di gira se domberi ma na kwaje wo kra na kwaje wo ho afri ahomhom boni nsam this topic is ahomhom boni nsam woni mra wo so enye sa dokoro wo na de kwa wa hankrofo bi o obade mra life omo ni so ntew kwan ben na bayifo fa so ya announcement e ja kwara ketuo no a ye de ko hayo no ye tedi de ne sia commercial shop eni akotwini se wa senese ti ba bo so omo de ko tiani sa omo ko senese she da yi ne se ye de agu machine so ase ye wi e dia shama no e de shama ni wi a o kan babu na kwa wi ade bu Proverbs chapter 30 Pro 13 Indi pe wo ha o se ban sa sankwala we mu omani ton se na ban sa fe di ogine wudi chese oni okodwebo bi ase omuade o omuade wo ga yo nyo wa o wo si wi na akobu sankwala we
akobo kola we kwaje ajezai bako well my mini me wo fa se na mbese me ka se me chire no ada o se ni Georgina edi Asem hey Chisco we zana no wo fa se la for ti o Asem o mu ade ba ko ba what Asem wo le nya wotre oh Georgina how food from me Georgina me since I didn't mean pet edi me na abese me de ma unim say from me ye chan unim say from me ye chan wo de anya we be edi no the sin come down for gayo na koji fancy gem bram why me koji dem bro taba baje pase koji de wo fa de na ho me sire papa koji taba bram me nko wo fa me nko na kwa baje siano yeah baby na anu me koto bie no mo si efre boje ase die na nze ya timate so mo di bi free so kwa ba ntinu bo mo de ana debia wasoma me wisa wi debia body me se taba body wi debia wasoma se body enye wi makachi na ya cha me se koje taba ana se gem ubody sai makachi na what tapoma na se wotenten oh Chisco de nya botre we no just slap ya munim de mo chebra na ona be usa yes wa fa me den make chance slap shina sum na wo fa pa ya ho ya misiri papa ja yeze bia me jiwi dia ho ya misiri wa me mpese me na wadan furu kro kan no ne wo ba de bonkrofo abonten mpese ya bo fi aboa esa kama chiro bosumi edu mu abulo ya misiri mpo so yes ani e man na wo fa pa wo babu me wo babu me wo sire papa ozeri ai de bia wa shi wi sa na se oku shi na ko dia me toilet na water closet ni u block no one block toilet u block toilet scheiße bodam na bodam I'm telling you so we make my what you tell so shine o fa won si what you tell now dey why you be bad where am no dabi osokoto Toyota wanji papito asanka poyoyo wahye mani sunti wo aminto she wanko dabi na atchinu sto akobo to say pu ade ayo asem ato Bible ka asem achirawo wase de pesa akola no o mani to mani to peni atane nto wogine wudi wa mama nani so atata so na si yan krante wase ne si yadan ne si yadan krante wonso kasa no sresre Wabaro. Ni dodo mo sinye sikamoa. Wase babu edi bari ni simutu. Front one no. Ayan kante. Na de dodo mo ano. Sikamoa. No say sikamoa ni e fa ni dampu jai no. Jackknife. What do you mo bro fu frasa so ate wo mo bo. Omo ani nyame no mo di yi omo frasa. Oh yes. Odi yi wona ani mu nyame. Wo mo bo. We are see hu. Wona nyankopon protection no. My dear sister, me kamfu Nazarene yam. Amen. And we samra so. Amen. And deliver. Amen. And you fit to be Amen. And when it's in town. Amen. Hwede ba wo ni kanwo. What we di? Ne see and Nkante front ones no. Yes. The dodo mo sinye sikamoa. We go front lines need to say Nkante. And na back ones no. Sikamoa. And no ya dai. Sikamoa. Jackknife. What do you mo bro fo? And no mo di yi wona ani nyane mo brofo. Eni ehia fo free. And wona awurade again for some people this will be on his go. He's talking about somebody obi oyere woni nyame. Yes. Udi here papa. Udi woni bambo. Debi. Because we can't Bible no when you put your jump for cancer be one the book of Psalm chapter 34 verses number 7. Yes. What you can say me actually. Sign the prayer Bible be can want me. When you be o mo onye hie ni ko. Everade bofo. Onyankopon se ne bofo. Obo no osuro no nsrama hia. Obo na osuro no dan ensrama hia. Bra ma ye dan. Omada. No ajiwom. No ajiwom. Eti sa bambo nsa wo fie nipa no. Oto da na wo ni bia. My dear sister, my dear brother. Obaru. Yes, obaru. Me so obaru dan. Obaru. Me so obaru dan. Obaru. To na ni awo hie ni. Unye Jesus kasam wo. Wo hie ni awo ya ni say. Sabra no uni nyankopon Ni bambo. Titi mam kwaje jinkuto de we de mo hokran o mo say. Enkuto o mo na ton. Yeah.
Oje genius. What you go for me quotation wanted your catch on. Was a woman body now you go pass some name what your man so the nanti will not same. Yes. Now what you mean as a protection? You am now life. Amen. Nefe jade bi e. Na san kwala we mu nyina nkrofo training wo. Yes. Wow. And I do any panta no. Ye. E fe na cruise yi basic kromaya announcement. After from students. Set time as unto messing co parade. No mon ko che. Esuni abrabo ese so mo bone sa night no. Yes. Tia na juan krofo da no. Wo de Bible ne beka se mi a kire. Yanko rasem bi e was Psalms 59. Verses number 6. Wasambe numere. Anadwo anipa da no. Na cruise yi atu nam anadwo. Konkon. Wo posa akraman. Ompoti saden. Akraman. And I'm sure Bible no. Debi. Also mu piano do ompoti saden. Akraman. It is spirit no dem say ahomhom ne wonsam. Ombogura nkraman. Yes. Na nkraman na atu adi omanim. Na ahomhom na started to di nkraman na chi. Eti kraman su na wote no. Say su no adi ahomhom ne nanim. Eti tiemi ye wa wo tiemi. Anadwo da ho. Emfom say mission house kraman spirit ni beba wura no. Yes. Edi aya announcement. Eto da wa o kraman ne don ne normal back. Nipo awopo eye po eye original epo obia wonim se krama nipo ni the normal back ni whoa krama ni normal back ni nipo eye original way ni but Bible so krama mpo esese free whoa ne ko Mamo ganyo. Hasno matete na yo. Wo posa akraman. Wo so mo poti sadan. Akraman. Bra sister wo da wona wuti asu we say kim. Obi man te boti den de biawa 3 days bi onya ne she. Wa man pa ba wanya den. Omu twifa so a. Yes. Omu kutia usikasam. Omu to yare de mam. Into this Sunday na unim pa ba cross original. Already Jimmy. You are Jimmy. You are Jimmy. What start so boss ampa na. O dey say o se dey make am boa. O dey wan kasa betini amba o boss ampa ba se fe. O man tem o su na start here den. E jai bo se fe. Na hodi ni jai. Ni fo beti su no hefa. Chi. When you hint say ubi. Ekasetia. Odi krom chinhia. Start break. But Bible say ba sa umudi krom den. Chinhia. Omo do manu rokasa. Omo do manu rokasa from. Enkranta o manu. Hai no tie. Bible say one net na say o say anadwo no so obie wani. Na say ka wo ani na wo bie window. Ne suna start twam ko ru na mo bɔ kɔ no etwam kɔ no. Ne fe obie wani obie window. Ni pe edi akira ho na be ho abrempɔn. Aso de bi teacher fam no mo na nkyere wiem. No asusu kukuo ni wasuso niema. Omudi achinti asa nia president ko be na convoy di nanim eti nkrama no di convoy na betwam ko na efe obie we na obie wu no ho na be nkrofo na kan Bible na yen kan Psalm 70 to 57 verse 4 bansa o kreda jatam ye bansa na dwono mu area na nkrama no ye o kreda jatam wa wo die ria wo ti se sunu mu nyina mo kreda jatam o wo de ni pa mo hom jaframa wo so obie wedi na wo bie wi no na ka bo ni pa mo ho dan jaframa omo humi sa eja frama ne from hwini mu ba idi pama ho na so obie wedi na wo bie wi no na wo hwani pa atwa mu na omo se ya mpia pa oti so omo se ya dan mpia ene ejan hye so omo num omo tachrama eno mo tachrama ma aye kanta na obi ni tachrama na dan bo so na ese nkante ese ni ko ni tachrama wo se chen ene ni ko my brother yes in your dead ase hu tuomo sun yes in your dead woko dabusu sansun we mu a hina obefa ana dwene kanfo na ase ni bisi abusu ma wase yanyem fi na mabusu akonto na chia no nyambo Kristo abusu repent and save your life Proverbs 4:16 to get Proverbs 4:16 omo na ana dwene san krama we pie na homboni die cha homboni bi die che bi anya do
obeda. This one my bone. This we come nipa. This why you be bone. Omo na sa night ne da. This one sure. This one sure bi ase. Omo say obi adwuma. Omo say obi life. As na sa night ne twam. It you time to twam o area. You be say question say, o situation is say. O life die. Your area do I want think kramansu. You obesi ubehuni nyina moa. Yanko we. Ani enuma. Okay. Yanko we Isaiah 34. Isaiah 34. Verse number 14. What see? Ebasa esraso moa. Ne fei area nkramani po a area nkramani emoa enseso moa. Eni nkutumpa nyina moa bi. Etu da na gyina moa pa wankasa o da achi. Agyina moa timi suti se onipa. Abofra ketekete. Obehu sa wo da no so bate almost one star no. Area nkramani she de ani. But no be da. And Sansabonsam was in Sansabonsam Piers night in the swap from some home. And I do some money to get chile. Bonicasi or dear chile. Now a home is a phenomenal buying in a musu, the big suit in Kuntumpa. Now, or one woman, never one woman, and so young, and so now, never in Tampana, and in a PH. Yes, what's in the Bensu, or in my day, and no more bonus. Yes, but. Yes, you who? One Adam. Me dem teach you. Oh yes. Me ma wani aba ho so. Yes. Now titi sa nyama we ya. Mama mpa bo ma ya den. Yes. Enyama den dey tando do. Timi su ti sa kwala o akwala ya wo no. Ya we mfa ne sankam. Amen. Obi dan so bati grind. As obi nam so gingran so mungu. Apeten su boabo won na apeten so aiden. Aboabo won no. Wadan na Peter besu dan so grind. Onam so no just life on one no bon chance. Yes. On su onya hwe. Nti won do bati grim. Wa edi o bati grim. Wa edi asa na ne yewie o bati grim. Hey obi akayo. Yahweh emra life. Amen. On fane sam ka. Amen. O man on kronko be bo ho ban. Amen. Oba de emra life. Amen. Awusi achechire me ma me de me kan kirawo. Asem no mu do. Yes. Samuno so. Asem no mu do. Yes. Modu ye papa. Ete bani sanu a Bible say Ahomhom tu sa no fatan sa no a wona be fatan no enyum nya ne ko bush ko di aduane enyum nya ne ko edwabo ase to mo wana obi nya aduane aduane ayeden to kan 56 verses number 14 Psalms 59:14 wasam be numere Psalm 59:14 was om samba den enumere om samba numere posa akraman om poti sa den akraman om di kromu chinhia no di kromu den chinhia na won de was no om de om go hwo ebi ko pa aduane o ba bi om won de aduane abro eti anadwo dawa obi so na kwada no atunu prum de safache sumi ase ye de o kire say kromfo ti na atu prum dia God bless you ya we nshira na say by for dia ja pranto when the catch say by for obi dem on am geta no wonna da chi ne o ya transparent o wu dia kwaso dem o nyina o si dan so o hunu dem ho yes o si dan o hunu eti o na mo de no boda na kagu awura dem ho baba na da no wa dam anu so nsu o cheti to wu anu so nsu sa no no afre nyogba zu no da no when na data no di nkwasi asem akwa we yensine nsu ye nko obutimi by fotimi tu wani no watafre ho yes tafre ho sa ma pa bo munya de ade be che no de asa hwa ma to so ha so na pa de oba so posa na be de obi aposa na ni aposa ma pa bo munya de da ni we be fi no be bom se ga wani abo ode ay wapi na dananum has no tafre ho be yetimi ti oni petini da ko bo football ene omo body sa ne butu akọ hwinim e bia akọ hwinim football bia wura wanum anti ade be chia na pa no mu ti abesu se o so na pa o twi mo te but no hense be so gina you are aso ne ko kwajo edi asem na manayi ade na yo am se jama madam ko so jama nya correct
Shebe uti wa de beda okonso. Ana ncheke. Shebe uti wa o de beda okonso. Mesi check ho. Shebe uti wa de beda okonso. O de yesu kro. Ti anja dance ti. Kediam puye wa mla life. Amen. Onfa no won konkongo sanfa ndo ba so mla so. Amen. Owuso to bi ni ndire ba. Amen. Konkongo wodi mawure fidi awo. Amen. O yehu adirim. Amen. Wajia Asem no. Eso adwena ye ntanta. Konkongo mawura mu. Amen. Se ubenya ogie nti. Yes. Aba watenase. You am life. Amen. No nye wo. Amen. Anaju wo mesra wo. Amen. Eje bani sa no mo nam ho a owura dem wo pe. Ye besini. Hu sa ho bonya ba. Ada so ba so dai boni. Basa so dai boni. Na jata chesu. Okay. No wo chesu. Na de nsuom na udare. Wo hia denchem na wasa wachi na wo ba. Gidi sa so bi chesu. E de se ke chesu. Ho boni owura dem. Yeah. Obi su de ni. Okay. Efia watim no. De home ni. Oba obi oda ho a. Ye fresh ade ni amirintim. Okay. Obu a area na ukosi fie na ba bia wote no. Ewo ho. Obu on so ani ne wa pam. Enti amfa so akotena brochire. A wote dan papa bim. Yeah. Amirintim che no. Yeah. Ana oti ho no hwe me sabri. Ana o mo ho mpaye. Ana onko bisa so for say ye bo ho mpaye sen. Ana wanu num anointi wa ira num. Wanda ka just anointi wa wonu mu aho beto. Debi. As on hear how to pray about you deliver ho every Saturday. Cause when Siano kwa ebeku one day, I'm telling you. To so tawana jo. Obo adobo se ni dana ka se eden. Ohun se dani bie. Obo se bibi abe shele so. Wow. Ade ne be shele so abe se for dawo. No afi wasensen dawo. No wasensen dawo. Job 4:14. Wasensen dawo tie Bible Job 4:40. 7. Okay. Kan 7 yanko. O de kan de o kan yanko. What say? Na ehunya onpopo ka me. Fe ahu be hu. Tu bo se fe ntempana as bibi chelo na be shele so. E ma me no mpanyina wo so. Fe o susi be so dawo. O be so di ni sakani ni bi oda ni nchen. O di ni sakani ni bi oda nchen. Obu be so ka Jesus. O ka Jesus. O yeso o ka be Jesus. Ho bi betaw me ni so. O se hu bi timi twa wani so. Me hu enyinyina so ni fegyina. What sense da? Unia da uncho person o do sakana nyeden. Enye. Ya me ya no. Me wo tie mi ye. Wo na ta yo ti unim dia me kan. Me hu ni so. Hu ade ni so. Eba wo hu ni sadi pa. Me tene boko. Hu sa se ebenya. Na abe show so. Hey. Sister brother. Hey. Etayo. Ebeku one day. Yes. Unim le beku. Bra ya de bia bo na ku ahya ya de no. Wow. Tie mane che show sa o. Bra ya de be chew a, o mi system be yam mre no. No aku ahya ya de no. Ono nko nimpa wo bra wonam wa ahode ne. Ya de bo we for control nko na abe control be show so. E show so sa na nwa aku a obi abeka so be na nsen na ya de bi na abo no. Ne ya de wuwo na ahya ya de no. Nti na ni wa dom ne no kwaje da. Bawo mpa ye na se oba de Nyankopon se onyu mfi sa pam no mu. Anye se be ku ahya ya de. E be ku ahya o. Job 7:4. Tu kan Job 7:4. Etaya me koda. Tu so bi wa asade no se chino anadwo no na se obobri no sore transia. No koda. Na ka so na. Me can say. Do kan say. Da be na me sore. Me na misro. Na do atwa makro. Was ana bi me dana se chini bi mu a. Cause sankrofo no onyane no timpa so a. Jodai. Ade. Mona. O the future far from me. Me yes and nani ye we am who start here eba. Eden. Ade na eba te se bibi. It was a shame so I mean drink control me. Sir. Ai. Sister. Hey. Obi acha na what you be che no. Obi ewia kete. Obi so ewia kete. Obi wa da bench so keke na. Bench. Hey. What did I social media 14? But say obu a start here so the answer we dey. Also da no. Na start wia. And it's what they hunu. You was who bibi sa ase bibi basa. The problem. Na best house so. Oba presa this one bobri man say on wato. Oba dem no life me no kan homboni was from the Bible. Yes. So for mamu wie teaching we mfa nko ya kwankire. Enya kwankire samo. Na unnim the Bible akafa. She. Ngasa me de batu biama. Mo adwum. Na dia akoto nku. She. Enti me nye no. Dabi. Bible says so who you how okoda kwai asem na so waka. So who how to pray. Mama Bible na nkasa wo. Na mo church members no why. Dan some bepam hom. Mom hom fa so. Oba dem life. Amen. No one deliver our spirit. Amen. We soul. Amen. O body. Amen. Every to me the answer. Amen. You are make what? Amen.
Hey, Uradi. Ha! Hey, any papa blabedry. Awo. Obi no one just Japan for what to On to me na. Yes, Shem is to say Japan or the num. So you be Obi control back to 19. Says you Obi 3 times as an adiache. 8 times. Oh yeah, na Oba pretty. Acha one man to be actually for you are my life. Amen. Repent. Yes. Repent. Yes. Papa asofu papa no ko bo swati. Yes. No one tell how to pray our sorrow ko bompire. Obetinya kasama na hit sa spirit no. You free wakwem. Enya so obe di wachi akoba bia. Papa. Oba de my life. Amen. Omo ni so ntew. Amen. Efe munti aye. Ade ya mi chire ye very serious. And so bia me na ni da ho. No bo ho mpaye yi. Ade we ye friend and ansintin time. Okay. E tetwetwa nkrofo ni so. Now they are very dangerous when say. Say me want me them na nansintin time san be na atwa manim. E normal. But the enye normal ni. Say wonam dwom. Na nansintin time betwa wanim. E very dangerous. Yes. Enye normal. Say wonam roll kwa mfimfin. Na nansintin time betwa wanim. Enye normal. Listen, tiayi. Anansintin time or drop on nsuo no wa. Yeah. Ete ye po to po. Or drop wa ni interval ni mu wan hibia Debi. epim ha ese be drop wa ase nti from here to here ni interval ni mu wa yeah eti bisa kwa je se wonam do kwa mfimfin na po bi ensi be bia joint to joint na nansi dita atwa wani mu do ya sure say normal efe na metu atukrete twam wantimi ante nansi tinta wona odi utikoti bisa kwa se wo ye usable any you usable emika be na wutu a wodi utitete homa wololo kwa Una wait me ate. Una wait betimi ate. If it is Bible quotation way. Na mi mkotu Isaiah anchero na tie the Bible ka chero. Yeremia. Na tie the Bible the kan. Isaiah. Isaiah 59. Verse 5. Verse 5. Ohenya ochiribi nkosia. Oso ohenya ochiribi nkosia. Wonyene na sententan. Na say utumi na ahommo ne ntimi hane ehine eyede enwene dan. Na sententan. Na tiaye woni obi adi nkomo no amoko ebi obi akwadwo mpese mebo akakra it wo channel pahia me no na spirit no aye fast night no verse 7 po wona tumrika koye wona tumrika akobawura ni pani se ontwa o contract ni o ma dwere abusudwene wadwere busudi die tie ntino fei wo no ade achia no pa na wo se wo kɔ akɔtie o resource no wakɔsɛ wa wie dada etu kɔkwan mu na nanzintita na twa wanim no ama signal se masel Ose ne bubu o matempo. Wase wa bubu wa tempo na wo kono. Asumdwe kwan de. Wo kono sankofo na asumdwe kwan de. Omo nim. Anya de omo nim. Atentire ni o makwan. Atentire ni o makwan. Ahomone ni de aseye niam nko a. Oma ye o makwan kontonchi. Oye na kwan kontonchi. Obi a ofa so. Obi onam sa kwan so. Oni asumdwe. Oni asumdwe. Wakose waba. Wakose waba. Tinipo no kasa de last week. Wo kono a ne for to na nsesa mo kire wo. To you be our day can be betrayal. Now we need teaching you me teacher. I will not permanent and then tell when my pen when you're about Dale. Confronted the man kai. Who was started praise before as one entire. Yeah. A child anyone person. And then And I think a child. o se see I know about who was over quite good bad news. Your first one in asumdwe. Was he open na kwana na asumdwe. Job 27. Job 20 the Bible no. It Abraham koda. Job chapter 28. 27 verses 13. 19. Obi wa wakodwa no akodi ga oba no sika bonus ni. Obi wa woni ni koyet, woni ni ko this business bi we sika na ba na sini. When all this can feel adwuma ma odi ana ba bi ofiri odi ba no. Odu ni gate na no owura dem na na sini tanetwe nanim. Eso oba ni mpa bo medi wa ma signal. Omo no omo ye nkrofo bi a osade ni wi no abegya che ose masɛ no. Masɛ no. Omo wa na sini tete me chechire no. No tete. Hey. Odi agesa odi ba bia ojina nanya. Okoda no. Wase tu be scan dia ko odi akosi dem akoda. Now you're the four. Wase now you're den. On the four. Tibisa na adwuna we the four sika wo fie wo chena ka de ko bobrabo. Na so ona si you're the four bia. Wase na adwuna ntinta ni twa wani de adi adanse se wona so ye the four sika no wase no. Wo be bia wani no. Wo be so anopa no. Na ni ho. Na sika na nyese ni wo si wo bat ya se no. Eti fe odi ko solve problems. De odi be wurum bia be sei. You have to pray. Eso bompaye. Signal na ma no. E ka bibi kire say sorry. Kasa. And first can come out of phobia to one empire.
pastor ye be teach you na be nyankasa obenya wa kwanche se gwayi ami ade we si eho anu yiye ni ade we si wona se nya babu yi aya wadi amaye eye manua ade te mu pasa mu ba cheche ma cheche be meste hu ade we na no ade ni we ade ni na de bia be ti kwasra be ti se ohwin je ji wasum di kata wani ye sei aw me koye teaching wo kuro bi so efia me kwatene mo hona mu se nipa nsahwe ma me pa sister abai wa pa wa kotene nkalaje wa sa bodam na omato na sawra no da boti efie nanim stores anim no da timi ko preach na me nya bi kakra na me diskani bi abre no me de ato aduane di abre no na hona me sua nyanse di free na me say Asem wo ko adma be kira ba bi aka me mfa na bodam sam da ma me no crescent timi short to town na still on the crescent papa dide bi abekọ no waso bobo we kania bi na ye de ahoma hye ni tini mu ayede ebi no no ososi ne ho na ne de awia keteketeke ne waso ndi anopa se me kotokoko ma to to gbe nam de abre no me de bre na me ye ma dwene se metu ne fo na fie wura ne kache sa osofo me madam na mo fe ne mes de ogro no a to de bi a wo ba we ho wonti na o di bi ma na oji o no ahwe o ye wo no pa tibila me fo sa agro no di ana se bia me chana de ni ntina ya no mo susu sa adwene no se bia mo pese me ya mo pese come because me poko fe na me mano aduani di ntina fe o ye kama mo mfi no one day na me se me ko educate no because o timi kasa no ma to be ko educate ni say awia bo a ye nso kanea anadwo nko a ene ye so kanea ti anopa no na me se miss okokoni otogbo ani na me nka se me nkyere wo no se eja kasa ibie ma no a masa me se miss kanea ye so na anadwo ade achi anopa na ye dumu no ti sa bre tamben osi anopa anam sa anopa ye dum kanea na anwumre na ya so kanea me educate me bira no a som koko wenti na ba kase me num kanea wo de wotiri nkwa wo ye nyame ni kanea wo na ade ache wo a me de ade anche me ti me num kanea dan me wre hoye Asem sui na num me ko ye preaching me de abre won ko ye preaching and I'm saying Asem we me mfa na badam sam da me catch wona wani da ho sabi obi ti apostle OKOH o ti se ma me ne pepepe o mo dam but esuma duru ni se ma me no esuma duru se ma me no esuma duru se ma me no wona me say hey se ma me o mo dam o ti di oya na se e ti se onu hunu se still ade asa no awia na me nim se edum kanea no on the person che se ade asa no ade anche ne dia onum ne kanea odofo wutie mi eti se wo wutie mi bibisa question dia chem Asem ana still ade achi wa wo da so ti sumu na ne wadomre me kanfu ya gye nkom mezi ama ene Kristo na zen mezi a wa bie ne punama wo se senka ne be ya dwen na na dwen na be bie wo punama no a akobeba be hye wo mu na ko ne watra to nsa didi ana dwen se sa wadwene ne wadomre amen and taking no man about them for the bonfire de no man oni ojifuo bi a odam na ko ba bia koboa no that is the reason went here or the nkania nso at wo a so mo dam no hunu tibia wo ene ye me yama o fan say ye no ma anadwi obade ngo sama so na anadwi on kasa nche odayem no mo ani so mra ho so on kokwa mo di mfi osum so o ye hu adirim em na abra bom ya so abi adirim em be deliver na mo ani so ntaw amen amen. Nenu nkwaje da. Me ko commercial break aba. Me ko commercial break aba. Me ra. Tumo sum. Akane no na yenimu ano. Na washishe da so. Ene die wasisa na fadie. Ahom sama shekotu. Ayewo. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon Sama Shekot Tifan will be emphasis and no 9.
AGYEMANG we are seeing constitute to musu. Smart to nipa bebre. Onamwa. Don't get your phone. Me journey pani prove the spices and nipa jinamo na chichi ni sabres. Amen. Na dia bawa dan adahina nam sabres. Abrante ina nam sa no. Hedi wi ayo say one sisifam. Hedi o kasa akra ye. Ano ni ade say ayo fosiesi na medium ye nega. Hedi o kire. Passe nipa. Tunam one of Psalm 69 verse 4. Was one more time a quite awesome. So who's in pet town near day? How are you? Say for your town for no Dawson. Almost Dawson no winning. Their own fire. Their own fire. Almost Danima planet. Said Danima. I give you papa and the panafet. Or destroy keke. What fools are you papa no? Kai, o papa yes and the bonnet the man. Me am sure Bible. Me a printing press. Ya we my life. Amen. Baby I jani yo. Hey. Baby u jana nya. Eti u ka Bible na da yesu say. Onyankopon di protect nipa. Yeah. Da yesu o di protect nipa. Yeah. It is also da ya na nyankopon da was. O da ya wa o twedi ampo ya was. Yeah. Unso bia se pompa ma otimi so. Papa. Sanse ban sa bibi wa kwa ma hu. Ko nyankopon di kanye bi hwehwe yemu. No de bia yeni on kan Proverbs 20:27. What kasa ahomie na ahomie no. Awada na adwena ahomie no. Nyankopon di hwehwe wo. Verse 20:27. 27. Already Kania. Onyankopon se ne kania. Any only power. Any only power ahomie na wada no de kania be wura ahomie no. Yes. And you say you and if you show, yes, at the guy do. If you're Banisana, I did be our town for Pania for Ubiano. Not your foul homie and not your soul diet. yes. Such a name may be uncrophobia or chain air planning. And you and Namumbian Covobia to a foul. It's a Baniside job. 33. Verse 14. When you go punkers up, that's when you go pass or Cassach any paprepo. And in Penuso. Or what I got me soon about. Oh, no, I repeating number 2 amount. Diam. And I dread the woman. And I want to only pass from one than what told us. One person talk. One person from a tongue. And no beauty pass. And no beer was so. So that's what I think. So what things and Bianco for being cowed in my farm. Now I said only preferred. You when you say shut your tongue for your plan your farm. And so the pastor. A person called this new free BB. I said, ya war. That's what the pastor. On you know. What you want to die? Adam. Yes. I am negative and positive. Okay. It is a whole body I won't pay. Be my first aid, but no negative and positive prayer. Or maybe says I pop one money say, what should I born a one tiasia? What Mrs. Sagu can tell me at the abocation that comes off for Yama bottom on it to brew. What son I want to dine no on Babonye or Badin of Mabo. Diama Sumentiasio. So how can I buy me sweat to charge me why? Say, shall be in sharp. This is your player. Oh, yes. What was an inside? What was an inside? As I say, we can tell. So many commands for. Mokoton wa fojira kire wase ye diwu se me pass it na me die ade ne be kun wa kire be kun na su ka wo pass kire dey bomba ye se die am so papa me ntiase eti me sraw enye me ntiase me hwe ayo how bi na ba me so a jemi frem una sie na wanti me deliver one frem ho no emfa so ba na ho so Asem and the beans why die book. In a muntia, what? Die book for be a but I am some fool. Papa, may catch your die and your pay.
Now can Bible said die by yemu den. Yemu aten. Yes. Ndi ebu die waten ya wan weni ya onti ase. Ye die nyepe. Debi. Obu wan die negative, do hu negative no. Eba physical, eda positive. Mimi die there, I positive. Me so that's where we so that's where watch you go. Nti mimi so die fa me ho am mfe ni agro me bo ho mpaye. Yeah. And obi wa so die so awu a eye nhira. Yeah, the mouth. Etu obi wa ne die na obeso say so obi yard the hospital. No be so san on so negative no. So that say me so die no na bra George ho ato. Hey, obewu. Ehu. Yeah. Ko do hu say ho to no na je say yare nu kwa na ebe ye den. Yeah. Munti aye pa. It die nya painting ye bu die ho aten. Yes. It one day I'll come and preach about die dream. The book no. The book na chiri so be so die now so that now ka trotra. Na just wa bra be slow motion. Na wan trotro be atwa private car. O si say nwa te se wa bra bo be slow motion. Na so for di una ngro. Ah. Die nya pa. Debi. Book ni she no. Emwa. To be so die pa no book na chiri kwa. Ko yo ni die. Kosia portion. Kosia. Enu kwe 83 say hona me hu kosia. Okay. Wa hu? I me. Aha sin kosia na yeden. Osu die na se kosia, o se san kosia no me. Eni na die ni nyu. So die na. Bla. Wo munya de mu cheno. Business baby am dia do no. Asem o, eno mo bohu de ro trotro me tombo. Ani nsori na maba no a wan munji babu ni na mati na mewu na mekwasa mando meba mo so na me babu ama sofo na munji babu ni modi nsama obi a wawu ho asem di than the Bible wonte the Bible kan no bi se me so dae na me wi na me so dae na me kwasa mando na me ko hunu wei na me ko hu Mark Jackson na me ko hu na me kasa kire me se me kasa nche won ya eti mo ba gi sama na nu asam mo ba gi dia wawu na nu asam di than the Bible na ni po Bible ya chi tan o kan Bible no Galatians 1:6 Yes. Mo ba mo so me the Bible be gwa mo Galatians chapter 1 verse number 6 what's it any one say mo twi mo ho yempo ya na sa bofo. Yes, okay. Verse number 8 ana. Verse 8. Koso. Na se yempo. Na se yempo. Ana bofo mpo. Efrisru. Ebe ka sempa foforo. Ka sempa foforo bi. Ekyere mu. Eka de ya ka kyere mu a. Atu ye wan. Onue. Sani pa kunu nie. But aso bi bi akwaji sanchi se we ai dai. Atum than the Bible. Yes. Dini pane nambo tebro. No, see, I'm just so for no come become preach you. Debbie, I'm a keep man to platform. No, so yen your base so that or heaven. Jamani so brim. I know who say it is sorry. There's a saying she said you ain't no madiaba. Or see radical such and say, ye a man you say, Babu was some down teacher. One come Muni be with the Babu. They be a man, but in the deceive mo. Apostle, they be a man so on to me call about Kwabasa. You see also, and they must start confessing. Yeah, make sure you videos about. Sure. And some they be told that Nigeria, a buyer read the whole West Africa. Yeah. Papa, man, you see this buy, and then you pan up out to say, oh boy, only will be necessary. Nobody disika or kasana and kofa walk no be to sike good so obi you say no nam hey monji Bible nibio moje dia wufoka yes atum than the Bible asama the news na mo follow tite obradi yawe omna life na me ma na me say honhom boni sam ebi na me tima kwatwe ho asama ba mo follow honhom boni betinye deceive mo oh yes e deceive wo da na mo jababu asema to na fe mo asori no e de na ye adwuma ya we mra mo life amen me no ka honhom bone won sam ujina bia ne sai hi na ujina aduane kwa akoto bia de so you very careful pa obo so dan ya to nituo ya to utuo wo dan ma be very careful e say ya to utuo physical ankasa be oda kolebu am ye yi bullet na fe oni pe very good anya to utuo honhom e na so ya tuo ni so ni ho now, but now boy and I'm Charlie, and then my fight or boy and my fight. Oh boy, no, my fight, man. Why you say? Listen, close to me, meet you dream when you say, die, Charlie, look at a machine gun, but me it out to poo. Hey, na me day. A beggar only choice.
That's me many boy my fight. My fight. Who kita machine gun? Me I'm almost wow. But now me prove wow. Me dia ba wo me dia me crock but Your boy no. Oh my heavy. Hey. Sorry me body me joint. But 23:35. Me ko boje me na me dia kra ne me. Come on money am. Guess what the idea boy me. O ti o die no me dia body pa no. Mante. Enso wante. What pay me? We pim no die am. Mante. Enso ya bubbo ni to nyina wante. Me nya ne pa. Wanya ni enso man mpa bom ya de no. Me ko so petesi no obro so okowoso agu. Yes. Man ka se de nsa wo so sansa fu. Hu ma sa wo de petesi na wo so agu. Told in sa Diana Usu Yanua, Yatu Tionu, a young kitten, a gradual process. Wow. And working kitten 7 years, 12 years, wow. 14 years. National Yarina developer. And the baby, Yabayo, Esri, who baby, but who to read them so Yare. Yabayo, just can I would just can I would do a developer, who to time. The now wants to die born in Bombay. Would you saw their fancy to be a one and a bomb pass to me be to me to her. Me Jamie and your bonny out Timo no. You can't see upon the fatches of papa. So I won't know me and Kawuni dining a day. And yes. Or what you when you soda water. Fenya grow. Fenya grow. Me Sabbath yes so home about. Amen. Omra wakwam. Amen. No meju twanya. Amen. Omra wakwam no meju twanya. Amen. I will see a children. Asem no so. So da obi ba so da na ye dia ja bona de be chile wan ho. Otimi se wan wo ade dia bone spiritual a pure physical. Who say normal? Na de nam. Enye ne be ku. Baby. Ye dia bi ba Paul ba ko pe. Awura mo je ne mo awie. Yes. Wo ya wo hwie nyi. In the beginning na no e na betimi aso am. Yes. O wa ka woda yim. Grandma ka woda yim. Na de nam. Na de nam. Mumpai. You am life. Amen. Me do be see you. Oba di am life. Amen. Wani so ntew. Amen. Bible say you need your when you born aduane. Proverbs 23 verse 6. You need your when you born aduane. Na ma ukondo na doko wade. Said your journey mo no. Say what tie oni no. O se didi nanom okoto aduane bi abompa ye pass. Pa. Sankebeya. Ma me fancy. Ma betwaso. Yes. I will see a church. Daye kasache li papa ni pamfada yin ombuda ye kura. Ombuda yo. Obisu nsubi. Say ni pa ko no uhia prayers. Yes. 30 years no so daye. Onso daye da. Enye so unsu. Na wu. Ye frawani. Obisu ni die no so na ni ride. Efi. Into timi so aso. Why say Nebukadnezar? Nebu papa nebu. Wasunsu ni ride. Ni refi. We die Nebukadnezar so ye ni refi. Dani ye adwuma o. Yes. Wo dem mi nkoto nche odani. Na mo wo dey evando. Die Nebukadnezar so ye ni refi. Eye adwuma. So that is a free memo. Wo dey kan dani tu de kire. Osi na mi refi. Ni refi. Ye oso ye na ni refi ye adwuma. E na ye adwuma fi wiase fitiase free ni preso abepem na enye adwuma kra nya dey ewie. Ye ni refi ye no. Daniel 2 verse 1. Nebukadnezar die so. And Nebukadnezar hini efi etiam ye no mo. Nebukadnezar so da ye bi. Ne ho yira. Ne sori ye. O hini ka kire se. Won go free kuchira. Pedi hunufo. Interfoyifo. Kadia form. O me kire na se. No ba be gina o hini. O hini ka kire se. Na ka kire se. Masuda ye bi. Ne ho yira me. Masu ye da me ho yira me. Se mi hu da ye no. Kadia for ka kire se. Nyankwada. Ka oda ni kire. Ni enchira se. O hini boase se. Asena fi me mo ko. Hey! Daye ya ka wasami. Wiase nyina daye o. Na be wuti ji sa kira o. Na de bukade de wura fi sa no. Enso ye adwuma o. Wiase shebre. Se kenye tania. Wiase shebre nya na odaye ni. Na also so I would feel rough sa no.
eti fe dia ba yaw no ebetimi ayaw na ra wo say ade bi ye wia wo na wo kaka dai no esi awie no okay na reverse ye no I want aka dream no masuda ye bi ni kai eto sudae na re fi kura bompa ye say mi re fi papa o ha obi na ba me so a jemi amen 5-3 osengafo ti babo also da yeso nam obra da yeso gu awodo nye ni nyina ti no so di ka check o da gu awodo ya o my dream okay malaria die ai eno be so da na okotre no so ankre eno enye papa na potro bodram okay malaria dream no be so na okotre no so ankre o konsuo Dino, sai malaria di no so insiso. Na oni ponko bo ampe. So we just die basa ba so timi dane some style na mo. Mbese ni pana kana me so ya no me nam sa na me kosa na me kwa na me fada bi achi ya kwa me sa kwa shia we e fo nsem ponche 3 na me kwa za insiso malaria uyare kwa also da yeso no ebini ena mo obra dwene mu na eba obra dwene mu na bi timi di ba yes what bread do obi was bread too much yes I don't so stress over stress timi di ba before be bu nkonta na ansa ti bu abon pa ya etimi repeat be just no yare dae yeah we was ready the memro so the memro so na de koda na ba so dae no na ntwe chesi nentwe pa mu chesu so nya fulani ni obadi my life omoni so ntew to was dae gu ahodo bebre me she da be teach about dream na bible be yi quotation be kansem bebre fe obehu dae ase na fe obehu sadia ba position ho bra wanya dream you am my life amen so masene na bibia yentimi mfa nkwagyesem nya dae emre ho o chese se me ba patwa amoamia mintimi ma ena me di asem na brawo yes asem na wontra amen enhwa wo so amen en deliver amen dia wonti ase be oba de ya wadoya daye mo nchechire amen no mna wasetire amen no mejew amen mfitumi abambia amen animonyam wo nipa so a etimi kutie nipa wo so ni tamfo jade o kire no nipa bia wo tamfo yes to se krus na be gufam ha abusua bia akoto bi ba ni fie so mna meye wo so yanyim free quotation bi omnyanko 2 verse 14 40 as 240 verse number 40 no yentie ya we asem was what in some bebre aka ho edi won dance ye no to won fu se moma wonyimu moma yanjemu every enema busua kontonchi yimu every enema busua dai kontonchi abusua kontonchi ni mu famu bebo Kristo abusua na mama bebo Kristo abusua no mo di ofa gi asem no no mo di ofa ye dai agi asem eti eye me de Job chapter 8 verse 5 yes. Job chapter 5 verse 8 yes. Job chapter 8 verse number 5 verse 5 what is the wara it is onia wutie me ne se wutie me ne na me nche how to pray mpo a wo hwe nyankopɔ achi ne kuram na koto so to na wa okoto se ne wutie me na no preaching no sa hote na bomo de twu free bone ho na wotene a na twu free bone ho a ampara obekenya no ho ma papa no the living God ya we no otiasefo nyankopɔ ba akopɛ no obekenya no ho abekenya no ho ma wo na se otene ne tena na se wotie me nanu afrasi ya bompa ya so mfiti ase eketwa wawie no ebe kokro Job chapter 5 verse 8 Job 5:8 Samia etika minni wo a wotie me nya hwehwe nyankopɔ akira kwan obo ade nyankopɔ akiri kwan na me mi nsam nyina ma hye ne nsa joya adekase a obi a otwadia mpo ya wenko no timi ya adekase a eni hwehwemu eni wawade nso a ono timi ya wawade a want to mean kind oni pentimi nka enti tonen nsa frɛ no amen papa mi hiaw amen amen miau oh miau I'm bringing a miau do obadi nyankopɔm la life na omachi wo fitumi apambire amen enwosra no emra amen samuso frame free yanjutwen komo free
055-955-2686. Friend me. 055-955-2686. 050-76-90-000. Wait me, I need a good screen. Hello? Hello. Hello, mommy? With you. But I'm the apostle. Apostle or you? With you. Patwa Kasawai. Apostle Kakaya. Onshira on Somali. Hello, Amen. And no one can ever be a liar. How do you know so one can ever be About this, Papa, Master Sama, maybe. Thank you, I need you to sing. Amen. Maybe I'm in issue. As we feel that it's all my constitution will do it. No, I brought for me now, so I got to allow balance. Let me see you. Not doing a baby after, but and I have been with you. About this, we shall be on your Makumas again. Hello? Hello, Apostle. Yes, sir. I'm the man of Mr. Vicaswa. I knew a development with you. No, they want me come to do that. I'm my pastor, I'm to them. Apostle. Number 2 years, I remember a minimum to Apostle. Number 2, I know I said I be a bomb pie. I said, I'm 2 years. Yes, and I think I make a count. Yes, I said a bomb pie. I did you swim. Go by a patch of body. Trampesa baby, I'm a medium. I didn't so one day too. One of my every baby, I remember. Number so much. Can me preach once a week? So much. Yes, I mean, me preach. I mean, who's Asem who come with deep growth war? Ntiamu bompa, mumpa, and Mamma Boa for me so much. Be the attorney also. Times a kit will be inside. And I met him in Posa Messradia. I am Melody Moby. But me also yasene. A film you bet me triathlon. And can cross why he be. Never one so many things and inch that on the clam. I'm an ekra. You went with a mobile. Baby, I'll pass for me, baby. I'll be a woman. Yes. Ufi a crown over the Bamaya. One water man patemo. Ya de be the baby. A bit me about 10 tea, bit me a starting. And you're teaching you a bit man. Debbie. Yes, ye Bible states no shing idea. And I'm Salamity, a brain of the age to make us. It is my memory teaching you more. The Akanaka. That's a mean, we be a meeting at twice, said they be a me. Ah, until so me more. It's been so young. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. I want to look at your friends, Lucy, and free. Asem and AGYEMANG. I want to know show. Show. I'm one to make a see. How many things in our intro can in fact, they try to say yes, me and many million in your car. In fact, me one of them then a mission. Miss Rompo and some more Canadian selling me. Me, and correct. Now, coupon shell. Almost Pijao, my office here. I may come. On the back, desire being about your some now, bravo, no matter why. And not even in Panante. And no need back one in them. Or Tala, what then this one wokum? What kind? 1 Corinthians chapter 2, verses number 11. 1 Corinthians. Or Tala, what then this one wokum? Verse 11. In the Pemu, what's in the Pemu wine? And you knew the pack, or you knew the young Kunipem. I told the Penny Paman catches a Messia Meno and Messia by them. Opening your trust while you are back home. And I would give one were divided in 2 parts. No, we collect 1 hour toilet. No, any no say. One more Kutia was winning.
but divide two. Why we correct why? Toilet. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Oh, Yamin Strawati. Amen. A month at 10. Amen. The walk in now, when we say, as long as the funny, a young woman, you go for you. You don't say, I'm a fat bow. The young man, I'm a sure bomb and fire. I cram it to my bonama, but then I'm here to me. Never pay a Christian, but my Christian, the soon young, make a Christian church. And that's all for quite and a man for a young citizen. Maybe I never said my class. Who you say I'm studying? Nam so me dia bomb and bra. Ya kupon struggle bi. But bomodian is a working a password nako. Hello. Hello. Good evening. Good evening. I was watching a poem. About it, not do me way. Never tell you that why name do the audio man. That's the pan and so receiving into this year. I saw him that from what is a walk on one summer. Women say that's the pan for chop. Many Muslims for chair now of piano. About your home about no more by make a certificate course. Which year kept close with that. You go out for. You have about body insurance great. No babisia. Tifie. But Dana Jubia no be no wonder. No so no part now. Na plantes so sorry no ni obi da wada yem. Who say no ma? Anya spiritual marriage na won na ho. Ni agye ho. O de yem kwani atwa de so nti. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Amen. Baba, I did that with some fashion also. After we did the one, now, Ada, never give me even about I'm watching a book and there a book. I don't know, I get the papa is here at me. Then you read it. Come on, nothing. I don't want to papa, but this is your I don't know, pretty, boss, a money. Papa, I get this year, but I'm better than Fred. That is, I get blue. Here, the boy, come out with the money. Or be a papa ship. Papa, we are doing how we are not sick. We so we want not sick. But what would your assistant name of Papa? You can live what for? It's what failure, Mr. Papa, he will be Papa here, me. You don't think. I got my name, since you're over cool, Papa, move on home, man. Oh, how to go? Oh. On se nipa sakra, se nipa nane no. Yes, Asem. Acts chapter 3. Acts 3. Verse 19. Verse 19. Was into most such a madrid. My sister, una also was sakra. O de ti, I just such a didn't know. No one none of Daniel will be BS or Daniel. Two, what's sakra was the being. Back on your church, your mount and church. I can summon a trauma. A message to free. Yes. As some in here, the teaching. Yeah, the church said, whoa, and I'm saying the two. As some in your et your many pack as some me a dozen. Nick cannot do so. Nick cannot do so. If he as some way. Into the you go church lesson. Pastor on me and church and a quater. O court name Wawa Jai, Papa for Naco. Or some uncle on me. You say free or bad, and free noir, and traveling waste 2 time. And say, oh, bro, I do ye be aware, I do me answer the fed was mamma.
Akwa baby waste 2 time aba kokora wi. Aba brewe wi finance me. Hello. Hello. Mami Hello. Hello, Ajamajoy. Mejuso. Abacho want to say you. Oba de nado. Nyamishira pa. Onjira wonso mami. Nyamishira mi adwuma pa oye. Any insurance man de biala da o de maye. Nyamishira pa mi ku de waje wasu mi nse obaba waso. Amen. Iye so de dia yitiu. Amen. Nyamishira no nyokese. Na de dia nya ho de fa bibere. Amen. Na me de no man tamu ha de nkrama ni na mo ani de nya sam kitwa o. Ene baby amujira renyo. Nya sam kitwa. Ene mompa yo. Ye baba mpa. Mo tesa ne mana mo di agura. Akutia one night obi tinya yare na adwo ba akopɛ. Obi oha abesua ne nne no onya no one night pɛ. Because o kan Bible no a oso mutimi prawa na adwo no. Kanjiro 59 verse 14. What's it? What's that many? Anadwuna ni pada no. Opotisa kraman. Oda wana we ana 59 Isaiah chapter Psalm 50. Psalm 59 verse 14. Nipa na da na adwo no. One day on hwe won There be start. Okay. Was somebody numre? Somebody numre. Omo posa kraman. Oda wana wote. What is anya? Di kromu chinhia. Odi kromu chinhia. Omo do mo ko hwe omoduane. O say, omo ye den. Omo ko hwe omoduane Ko hwe omoduane. Da ye na wo kan. Oh. Nya pa ni kiro. TV for me kasa na mo abia mato. Aye. Ni kuro. Ni dara tumampo. Ata tumampo. Du be bi en kremei ete wo sa na de die. Papa, unna. E di kuma sa dia. Enye yizi. E di so ye wa kire mi o se. Ya yira enomazu we kije. Yes, Rewa, my Yahweh, Domono, and Covaye. Maybe Uncle, the catch. No, I be pray. Van Bassi. About the essential, no Yamuso. Yamuso, pa. Obi also what is I soon no should appear big labote, no shall supporter. Aso to be the ama, which you know, Minim your patch, and I do not to be able to say pine, a child 2 weeks, if you are the abon. We shan't grammar. I bet you know, or the box are not the piabon cabbage now. A piece of last killer. I am so sorry. So need you. It's one need to me be. No, the piabage up until the Namosa and Yatwa Diabono. A child 3 months. BBT be funny, I say not in them. And why am pie? And where you pompo? Maybe be a bashana yasi. On your say, Ben tears be new. Massa, any people a brain that can quotation be thrown. Can some be catch music? I've been using your shout on your normal. At it, If you But you mean we need to miss him a pay. Tell me, Korean, India. What take no appear with that one thing. Baroness all board them. Yes. Hello. Yes. Badge with you. Hello, Papa. Good evening. Yeah, good evening. I say I'm Michelle. Amen. I say I'm Michelle. Now can no crack. I'm from the system, baby. I don't know. Died will be and cut Diane Chremis here. And yes, I am conde. Mentre diasi, me mentre diasi. Mr. About the son count. No, you also what? What should I? Me see Mama on first aid. Hello. 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 Good evening. Yeah, good evening. But I will show by a family to because I feel media. That be our bed to see the say, as we had them panias is everybody. Million at once. If they are one of Yamiandum,
and I'm assuming you're bumming Musupa. If you go, I am the one. Saturday, day, the name of mine, your labor, also. Oh, body and home about I went to a trip park with the Maya, making a bus more boy when you are yet you happen on cover the Bible. Quotation the other would be a no actual. I didn't answer Ghana and Coladi. No, do it, my number of uncle. I mean, just say Yahweh, I did. And you finish with Yahweh, Shangolanza. They catch us here about us, and then you decide to be some place, they pay and any of the corner, so daddy. Oh, I had no Colabio, mammy, don't buy. Whom he said no more. If you was the fire, who is struck. When the trip out, dear mammy, if any tiope, Namakuma talk. Me when you get a steal me because of when the trip out, dear Namusi. Amen. You who is struck one day. A boy in you go and some no more for the issue of mammy. Yeah. Go. Yeah, the moonlight, yes, maybe by and some I say, yeah, was sent a bear, I some no better quite. I'm more you like to send me a number. You go out so day, and I'm also a meeting me. A mamma and your bum was almost when you're bomb. Amen. See, who should have pioneer buff for me now? That you only have to see the I go on so home. Amen. 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 About this, we shall be bringing up my swadi. In Colano, I say, on cra. Asem yaka beka say empanyisam yaka esu nkola no yawe uti bi say asem na kan say chirabo fra kwa won faso no yes edaso yi adwuma say odi ne fa ko hu no kro hu hu no kra wo hu no jam so on nante pansan so anu so mefam na ni nyina so fi enanam so no a moti wona mo hwe ne so a drop on attention mo mu say mani jiwe unti ne kra e di akire nti musuma ya ade bi obadi em na mo life amen e bi sa ba ko se ni papa e friend so se e friend akwankire akolabi ne ma mi agi akwankire ma e friend si papa di bi so e friend papa za akwankire ma mi agi akwankire ji sa oni mi ni papa the papa did the aquanchira because they didn't make me quanchira, because Jaquanchira, but don't send the papa on an ameco. Hello. Yeah, good evening. But your line, Munyo. Hello. Yeah, but you're meeting Kawadaruma. Meet you. Line ukasa no wo fom. Hello. 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 Bajo meet you. Hello. Bajo kasa wadaruma. Bajo udini baby akasa free. Onjira onzo. No, TV set nika krama me. Yo. Bajo yo, malo. Very good. Baba de intra. Onjira onzo mami. Saba okay nyina ye no kwe. Na me tie wa sama gen kra. Amen. Na dia okay, papa makai my friend me brother yo on show. Na nko share we na nke the party say sin dia send the tone sa. Onya be 38 years ni mu no. Me ma mi ebusia mu no mo say ebusia peni akonya na ebi so. 38 years ye ni be di ebusia peni akonya me bra yi si de di ade ho. Me na yire ya ka o ti mentere mebi. And I'm going to catch you, so you're na me de me mbo me bra. Papa, I come mountains are bana do me that. I am you friend me say me bra. So who be that one? If not me no super school. Come back that mo. I see you all to me that. If you have the gawana of that friend. So that friend you see and I know to me them.
In fact, my kasa, na me mpasa me di ntogwa bia be tia no nti de me ne ko ni fie ho. That was the first time me who say, who to me back to say suma. Ya na ma e da so sum. Musa shadow no musa eba. Me sum ya pom pa ya na ha. Papa, ana juno me ka ti na ho me see our papa ba ti nya ka e be ti na da. Me gidi wo. Master me ba da na ha ama ho mu ko no be kume. That's me mom pai. Nya ni papa ye so mpai. Nti bia meka bia no na me. Ya no ye bom ni ye boy ye ni. Odi akonya mboni. Papa say ye. Ya. Ayesa akokra o tete. Utimi usa wo no oya wo mpeni. Because na papa peni bi tu ebusia ni ba adidie no edu no. But onu ni ska na me brand after mi ska be di ni nsem kakra. Tinko o di ono o cheho. Ana papa ni se ye da che. Ana wan fa na asem. Na wo no te se akokra o cheche. Ana papa ye tie mu sa na after mi so nam da no we ready tin. Ye mi hu ni sa na papa obi ama kwa ma aba. Akuma ni nesi. Because we are gata she me aso for nna. Nti ende mi tiem eradi wu sa wu we kami jamra wo so kami jamra mi. Wo ga say ye die ni kai. Ka se bi bia na yi. Akonya bia na yi. Hello. Obadi play life. When you can travel for company, Yo, my, when you skaka crowd, abra bana mo. Okodia konya ekokoti. Obadi play life. Hello. that's time. Hello. Hello. Daddy, Pastor, good evening. Yeah, good evening. Hello. Where last one? I feel young of any Hello. 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 Yes, please. Daddy, Pastor, good evening. Yeah, good evening. Me Pastor, Yami Shirao. Amen. So what me am here adreno na asofu bi echimu no na and na mo church so ma se me tinu say I said the adrena ye si nyame kwaso. Amen. Na me nim say me su nyame ni we. E bi ndi so kan da ye so asem me so da ye say ma me bi wo me panie na panie no me wu bi ga na tentene me kase e di wo me na me sale me bon paye say me what come na me bo kase so asem na me de come my so for say da ye say ma so me say me mon paye nye hwe e na me so me to ma gini mu bo so me esa pepepe me hoke kam me nim me ko hospital so na HIV eh I did feel e ma me ni ku be ko say aya well 15 years we me fa we see da me dey na e so no a okohwe na dia we negative me na me positive still I who after me koya me liver say me kidney the piano say I na me so ya man pe me kaya ka so ya mom pie me say no na aye me sa About the way home oh kuse about the way home about don't count obetimi ajiwa firim na nwosira ngbe so hu ma de nko na nya physical one akọfa akwams na unya idea you betimi because die no yi kire no one day I come premier kire die also die who die dream no onyankopon ama 70% ultimately so nkonim 30% kita otam for no it won ma ho mpa ye na 10% iko na for no abenya 40 na odi abeka 60 unya ho adwuma na ho ma ho mpa ye na 10 so ko ti let 13 be gina be 50-50 o ma won pa ye na fe quality later be se fe o 30 no o ne 30 na be di wo na 70% na fe ade ni di unya ye dey na fe be ye adwuma you am life no on smart above for magi enti ene fe ade ba ko e very dangerous me say obi so da en da na o board da en on pa ye na wa wie da bi ese se wo to so na o de ye won pa ye bo what you know to me na kwatia wo hunhum na apie na nyagopa yi a kire ye wa yi a kire no saa de no ono ye wadwuma se ebe ye
ebe ya wa ma no enti se wo start wo so say no kutia ojam enti obi a wasu bia wagya no no de na so wo do ho agbafode wo do ho atosra ha se o chale de mo emi amonyame ya ni bebre hihye nkrofo ho a yewu ayi kire wom na bu no bu mu ni gusu na ne abdukro mo ne an na bia bubu akadamu a omoji omo ho anji mesro oba di nyankopon sa na ngosra mra wo so amen na endiliva wo na nsane wo frase bo mpa yese papa ma ya so odene uyi kire me anka metimi age me ho afrim na nso medi nipa bia no achi na medi nkwasi asem na awie me sei mesra wo konkoto wo musu wabu odada nti se ogu ani na wa start sugu no so obetimi ajew enye ni menyu na beje kono beje kosra ye yare na akutia wo no se you wa yi ha ni fru a wonu madura ma wofa wodie ebra nti mame mfa me nyan ma wa manone yemfa ye nyan ma wa manone yemfa ye nyan ma wa manone hello me pacha me dindi hana me frefi Columbus Ohio hey it's my Asem na bibi ya to me so okwa osof apostle AGYEMANG kasa na bibi ya to me so yawe enhira mo ate obo ade nyame onti nanim nkyerem eniema bia edin wo mabra mitie nsem na mokana bidame paso na mayedin obo ade ya we enhira mo ate obo ade onye mo kasie onti nanim nkyerem me bompa se pon be ma na maseni bibi kakra ma mo ate na mo dia boa obo ade enhira mo ate no you akuma so ade mai hello hello daddy me pacha mama praise God amen daddy pacha se mo ho ye de obo ade na do yo ye da nyame ase daddy pacha na me tie motitions ni pa ekoyie ma me papa nyame nhyira mo kese omma mo nyansa omma mo nyene che ewo Yesu dimo daddy pacha me question ne se me pacha wo se unu obi kwa adwuma na adwuma ne ye wo de na ne pa obi ko jaw tembia wo kunu wo ko jaw na sa tembia mo ko be na sentintan chichire na etimi egensi wo nso mpacha wati na emeka na se mi kunu se me kwa adwuma wo ko jame nti ye kwa kwan so a ntintan me chichire no ntintata chichire ne pa enti ebasa na se ebetimi agensi me nso pacha me question no pacha me da se pa nya me nhyira nti mu mienu nyina na se bo mpae it's my mama attack attack you am ram life amen no deliver mo free sapa mo mo mpae na mo nkoba bia sesa bodin se ana ntinta ho mapam biara mention name no apambia da me no wontambia ani aso ye bia ye pomedi o biara no me srew yi wo sa onfa no ho nkronkron ja emfa no doba mezi aso nyeme pompai bia wa no kasa me to me bo me ba me ye prayers me show how to pray one kasa pompai but body wo bonwa kakra me simple about teaching ni mo ese me teach wi a ni da for so me ya me sorry me ye practicals no na be hu dey be see your life e we mra wa brabo hello good evening good evening there so for frame e boa kasa free UK na my question is the mentias ni say mati wache but I didn't tell Nyankopon now oba ade no nyina waka na Asem Old Testament nenne musori a na Nyankopon na asa akse masa the New Testament aba ama Christopher bi tumi ka se we de atwam we de nyisi Nyankopon na oba ade no onim de besi ochina de besi adekye what the first was mumfa enwanye se mame I didn't know no later no asa sana adwene se afide mbekum Onyankopon se masesa no
with the New Testament aba. Unti nyankopon asesɛn. It will come Bible no a. Ya careful. Onye president a watu abama no a. Sabri bia unti ni mebia sintini. Debi me pacho mo me yankaya no ntumo oni mebi ho. Yes ampe. Ye benya eni ni benya grudge. Yan wie hu ye. No si wo abo wi aso nya wie be nden. Tie Bible. Deuteronomy 18 verse 15. Wontie odifo. Yentie odifo no. Odifo ofiri mu. Oso odifo ofiri mu. Ofiri unu yanu. Ofiri unu yanu. Tesame. Tese onu Moses. Ena Awurade Nyankopon. Abema na so aba wo. Yawe beyi na maye. Ono na muntie. Ono ba ye ntie no. Ti aye pa. Eti ye be New Testament, the New Testament be ye hu say. Sa odifo no ka no wasam a oba be ye adwuma na to a eye Moses adwuma so no. Eye ye nana, ye nyina ye papa. Ya je nkwa Messiah. Eti ye nkwa sa asem na Moses kan wan. Ye nkwa John chapter 1 verses number 45. Was it na Philip hu Nathaniel? Philip hu Nathaniel. Ose ne say. Ano ka che ne say. Dear Moses. E wo mranu. Eni adifo no. Etre ne ho asem no. Ye hu no. Yesu. Joseph ba. Ofi Nazareth. Wa mention so no papa ne to na kwantuo so. Eti wonu onim ne ntie wa hyehya to say me fa ne say na me di beko akwawie say. Obia no aba eye John wa. Chapter 5 verse number 45. John chapter 5 verse 45. Asem nga say Moses wo achinije. Moses wo achinije. Moses so say Yesu na ka say minsu Yesu ye me gina hi. Moses so say me na me di mbakwa agananim. Na do de mbakwa agananim wo ho. Oni Moses a. Mo di mani to no so. Mo di mani to no so. Sa mo ji Moses dia. Akambaji mi adi. Efise. Me ho nsam no. Ono tro ye. Mama ho. Mr. Mo, you're very careful. You're very careful. You're very careful. I will declare no. Mummy and Cassentia so Casabia. Audio damn man, you pass the pump gamma for the ano. I thought be nothing, you put the bonny too much. Only Nayana was so bonny. And I said, no, maybe say nine some free war. Mommy and Tinny Passu, Nipper on his soup. Or the gamma so near Bonya for Pata. And you baby also be I dean what the baby or nine. And I don't know 190 because we are make courses here or come after all you done about for the or come nipa. And the friend was no, but yet to tuninti. Obey sign nine some free war. It will by Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 10 verse 4. Hebrews 10:4. Also menga say. Was everything and chinini. Any mrechi mo jano. Entimenyi bani. Edu brebi ni boni na nipa wudi wa adwim pobi woni patrim tentimi. Afa osimi njintum biom. Onyankopon pese odi pa no. Afa ni pamfa no mesia na amaye. Tisa won dia sia machirem. Tinyankopon so odi ni pesia nan. Obe wiase no. Eti ni bani be wiase no. O kan say. Onyankopon ka to wa say. Afode na ayede na ye bonu. Wa ye firi ho. Ompe biom. Ohunam wasi esi ma. Efe wasi ni bani honam say mesia nan. O hye afode ne boni afode. O hye afode ni boni afode na ye bonu. Anso ani. Medi a che mejiga mesrew. Yevantoa. Oba de hu mabo. Nim na wu nim. Eti na wo ye sa no. Nim ana wu nim. Ti na wo kan sa asem no. Na se wu nim pa so na wo ka sa su dia. Ene mpa twhwo wo ye pa. Se nim na wunim pa na wo yese dia ene yo wo ye because you are talking to Almighty God. Why you say me gonna me pen am de tia wo me dia mo otufo obo ate so ama yes a quotation bi anka me de be gua wo no oba bi nshira amen yen version no bi so friend yanko why yes me dia tira otufo nyankopon ena na ju fei ye koto sra ne se wonje ye pe emfiri ye nsem ye pe eyo wuo ye pe eyamane ye pe ye kodanna ono atafo Awurade nkuto no betima ma ye ne pa ebetimi elidi yen ede ya kona hini enimu
and anadu fe wo tufo Nyankopon on free wo suru musuro amen ensane from na on ji yepe enfree ensem on fa yen don Kristo abusua wonyi yen free abusua kontonkyere mu na won fa yen fam onu Kristo asafo awate ne ho Kristo abusua awate no Kristo asafo awodi ne moja no aso ano no wonu Kristo on fa yen hyesa abusua nim won ji yepe enfree ensem yepe eyowuo yepe eyamane yepe yekodanna se yeda so kra yepe mu a esum ebedru yen na se ohan betimi adru yen ya agisi eja yepe nim eto ena na dwufen wotumfo na ne papa oposo akoma gyeman so eka chemi no mienu se yenhwehwe ne trinini na hinie kane na ahonhom a eni yedi esie no yentumi emfa ye na hoode enko yentumi emfa ye nyansa enko ono asafo awade nkuto ono ne ye kamafo ono ne ye dimafo no betima ye kamafo ne ye dimafo a age se ye de yepe eto ho amen abadi insha bebre manyo akoma so ade ma hello Apostle Benny Oiva. What is that? What do you share? Wanting an imchira when you Bible readers in a pastor mensam. Papa, and they'll preach your mammy row. If you moon some, Papa, me mammy was 6. Na 3 fast we are ya or bar come and come in you or bow or quite Germany or economic in a back class 4. You won't miss it any be embassy. A woman or baba, Papa, if you moon some doors. Me maami echi akonwa guo me papa echi akonwa guo na minu ya be ma panyina no mo ye adwuma gipe a e wona ne broba obro ya maka abo no me yi na di papa wawu ya me ma kola keto na mo mlazmo me na mbedane maami na me maami no wanyini wonya 83 years papa ewie me wura ho nipa bia amfa so no wonhwe yachi na ye mo mpa ye nyi ye ti free ya busu ma nsangu hum bia ase wasem ya mama wura ho awie obade nhira wonti na nim nhira wo emme papa man ka sensi na masem no minse mi na kate enti mama be hu se man na mechi ni man hwe amfa nyame asem ani so a me so me ma bose de minu am enti wasem no amitiete na asem ni be bobra ma mitimi gina na me hu ma na mo because me ma me na edi na che no asole no wonko ni ye papa nti se wan sole na ugina no ada busua yese musembo ye wo ne akoroma amanzi e premre ye yese mbotu ni paso ablabom se ne akoroma na yese wa ntwitwa nsole engina wa blabo beka chi papa obade enhira onti na ni mu nchira amen obade amla wa blabo no meka ho no ntwitwa nyo wa me mo onti benko amra apostle yes sir OKOH Yakopon Shrow, one of our boafo. Pastor Che, Pastor Mensa, a rade, imbio so fence on top of Supengumoso, a mamu, whom my hoarding. Na Mother Bob Wanaqua, the Debiano when ye be no abaka actually Yakopoma. And that's a rade. Papa, a radin now so, Wabache, whom bonny. The way a home bonnet el pretty woman your mafa. Hey, as some our kind of maka the year back. Now, no, me teme papa but school ye co school near ye maquia. Now, my common and a ho. Namina no, baby, I want ice average. They do an adria. And maybe a bat, sir, a chronosu ibisunu. In fact, the catcher on say, what means you hope you. Ehupa me casa me Ghana Santa Maria side ho edu na dua njambo bi esu a omusu no njambo omusu set se nipa papa ma fo di fanye man di ne ma di ngro abro afa so a we bi ye ni nipa na nkasa na de bia me kase Bible say Yankopon na sunsi anti asem na ne sasunsu yeti a enso je na na me yankase ye bumo ye nti abama yenye awurade ntem kwan ayetenten enam bone a yetiminti mama awurade no ontumi fight man because Yankopon no oso ye konkron na wo wundi awurade achi na wundi nasem so ne mransem wato achene ya ope na wo ya sa abeifu no wo da ye bewuro sa
Te papa, Yankopon come Brother Isaac ni Germany. About the Israel baby. About the Israel. Michia Germany for you na. Chiumina. Chia Spain for. Pastor Nyamia Sum di enka Michia wa kenka for Pastor Chene Pastor Mensa. Nyamia Sum di enka munina. Efra mitare no fere Libya. And that topic so there by mani agye ho pa cause ya sa ansem mitimi dwene ho amentia se de fa abusuansem amamre ho asem no me se me no de na se o papa wu a se o kotwa na ntwi ntia ya mitimi dwene ho ase se bi o Kristo ni e fata se o yesa adana na cause bawo na da me hu ba bi a ya kire se o yesa adana but na ya na e kire ma dwene me se ya me ya adoma o de ho topic abandon ti amame suma yi shira na me asum die nka mu nyina council self family no ane fi apo ndi akweni. Hello, good evening, Apostle. Yeah, good evening. I want to say, Apostle, da se nenso ne ensempa odi abreye. Amen. Da wase nyame nka ho. On shouting. Eni waboafo nyina. Nyame ntonkoso ento omunsem. Na ne aboa bia nyame maba bia o yefri bia nyema ho. Apostle daya o kan ahomhom ene honhom nsem a wo kan Apostle no krepa wa makailasia hayete anajo sata mukrana wadi kan bosa preaching ma matie da by na mintie ye old ayin bi so enti Apostle there was anajo bi ye daya anajo be 2-3 mu ho na dua bi si ye feature ha enuma gusu bebre ti anajo no Apostle be 12 to 1 ho na o mu tui enti enuma no tu ya na okra mienu o ma hya se esu o mu su sa be 1 hour me so na saade no eya na mate ho mpanyin sem se enye bi sa no enti e ho na me kan che me ma me se e ho na me bompa enti me bompa no me da 3 apa da no ye 3 flat me was ropa na me ma me so ede e wo fa menti e ba sa no misro na me free sro e na me da ho enti me da ho from ho na me bompa enti me bompa ya na mi hu se me ma me eden wa so kanya na ofre me line so enti ofra me mfa adechi anupa tututu so ye na oyeden ni bufu ye na wakasa se adenti na sata no me yeden me sorry am me bompa me nim se amanfo ada because abroche time you ho no mo a untimi enye dedesa ena nka chon se nura bibi sei amana me yeden mi suro ena o se eye normal enye bibia ni following anadwe da ye nso the same thing emonu susa anadwe soro ye na yentamu ho abrante ba ko na wa hye akonfo ni dani ena sa abrante ne hye akonfo no ne nananso no no so ayedin wawu efi Apostle yenti manti aboa bia su biem be 3 months 83 months echo 4 months anadu the same thing ena bisa happen ye no happen pa entempa be 11 ho enti emo no so sa na mbie pono se me ko pawom because no mo den ye dan fichire ti Apostle mi bie pono sei ena me te insights sent pa e ho na me bo hu na me bro dem na me to pono anupa tututututu na anoda ye nchen ho sei ya na ma bi so ho no ma na ono so ahye no ho akonfo ni dani enti Apostle ne o kan no krepa wa ma me ho adwiri mi anwumira ma madwan kosi so nyame hira o se o che yen kwampa ma Apostle nyame hira no nka ho no hye odin se da bia o che yen kwampa no hye de boy ebram e bia kompa e bo se se what Ahomhom Asem any for you no way ku hwe you tigana na oba de hu yemobo yemvensi menamani 0242 327172 kitu abia nsa de ode beso yase no oba de betimi oye adomo chena betimi asaba am den cheche for asabrew ewe mla abrabo amen asem ne wontra amen enhwe wo so na nyi wo fitumi apam dire me frase bompaye
na sira body ne say uhia no wa brabom obeba be kan oba be kan oba fane do ba mezi aso ne nkonko so abedi aboa ya we mla life amen so ya sene 0242 any good media na sene 0242327172 02072 11337 kitu ebi enso obetim dia so ya sene se boxing na me bo a ka wato gloves a shemensa men ko America na men ko pai obro ni dia ni ase na yin sika ni midin Ghana e bo afo ne wan ene wo a wo hwemi ya so ya sene oba de nhira no nyi wakoma so ade ma o me yo bambo o de suemu so original na so dumi enu bo a so original na so no me nsa ba so original na so na bompae hwedi ampo yawe na so nsi ne nsa enyeti enso oje obajew amen amen pastor mensakasa yo apostle boade yawe nhira bebre na penense mpane de bibesi edutwem odofo asempa na ba wonchen memfe ni agro pray na etum osum ewiase ehu uhia aginkwa Messiah tibomodi aso be fa no se wura na okra aginkwa se opese woni living yawe asafo ehwibomu a ye headquarters ewo awoshi enya market ho ena ye headquarters ewo awoshi enya market adofo so enemu hwehwe awade asem kire kwan ebe piem wo central house obode yawe nhira mu bebre mo ya de adofo so to anamo na hwehwe nokra ekira kwan yewo awoshi enya market ho na headquarters no ewo ahyiamafo temafo mprempre no ye pe baabi wo tema ti bomode na wo so fa ho eboafode maye fa ho boafode maye wo baabi a no ngwa teshin ngwa baabi biara spinters hifa wo baabi wo ho a wo betumi de aboafode ama oboade yawe fabo emaye bomode asa obefre na osum no ebi mbra mpotem wo na wo so wanya bi akọ ahyiama ye wo zeno obatan school complex ho ena ye wo ye hie mu so ye gusu a domino doso ye baby baby be nya bia ni so until the boy amane area ne be boy be mo so yes enti kumasifo so bommo modern na mfa mu ehwim na ye nya baby e wo ho na edom na wo kumasi na edoso yi pa ti bomodern wa betudi hu so aboafode ama oboade yawe asempa no bomodern na fa ho eboafode ema ye bomodern enkrahade ye doso bibiri ewo Greater Accra branches na doso be wo achimodan so ye wo eye asene ye wo asene living yawe ye wo asene to wo dan wo hwe ye wo asene takrade so ye wo takrade freya ye be ma be bia takrade so ye wo koforidia ye wo eye nsukwa koforidia ye wo nsukwa ye wo koforidia nsukwa ufra ye be ma wo be bia ye wo no direction hwe living yawe kira kwan na oni ye enhwimbum na yawe ya domo yakopi osoro aheman no afen so dwumedie wo pese wo ye advert wo program iso o dibja ye bo wo product bi hu daru ema wo program iso amenia ebeboa wankasa wo nya nsampo na wo di agisika no so what you say e program wa ekọ wiase afa na nyina tibomodea na fa product ni bra na ye mbo hu daru emfama na wo so wetua kakra na wo di support eye enkwangisem adwumedie no bomodea na apostle ni number no so fa odofo kitwa bi ensa we nye de area nka we sofo bi difo bi na preaching sa preaching anka kwankere oil a obubodin emu kokko emu tuntu emu fita enka onyan ton we die misraw bomodea se wo so di ukakra ebe seni apostle e woni mobile money number no so na fa boa enkwangisem dwumedi no na yawe onhwe wo sada obehirawo yawe eda wasi amen pastor chi ya mompaye ema ye ni etiefo o yawe jide adofo ya mompaye ajabatampa awudin Elohim yawe ene asedanka wudin amen awo nsempa wona mwako aso ade ama ye ayeyen ka wudin amen papa nsempa ne bae pene yakoma tuye ene yate wonsam yeso hunyamobo papa de yentiase wo nsempa mu yeso da yem kasa kire yen da ho adi papa kire yen da yem wo nsempa abaye hu na de yentiase na wudim kire yen so kwankire fo koyem wada ye bompa ye udim yesrawo wugya tumi ne wo sra mmom na fidue biere mu
to me biara achichere agusua bi emom ntimi ndi omho na azura na mezaya udin mo chewom okra mezaya udin mo chewom wakamafo udin mo chewom obi biara ode akoma pa agyensem pa ye obegina sabom pa ye oteam okra mezaya udin tie no okra mezaya udin mo tie no okwankyerefo udin mo tie no bom pa ye gya wako so ode nsempa na abahye owrade nsa abra obekire hintam sem etese tumi ahodo ebesore tia no tumi efiri mipum tumi efiri nuam tumi efiri insoma ebesore tia one na kenkanfo papa ujan sisa to me ogura ujan sisa to me osanfo bi obesore kwa wako abusunya so ujan hwom mo jade hye ntwio monim awo na azore ne mezaya udin mo be bom page na wosoro tumi so esena papa edit TV station yi shawonsa osanfo bi papa otu TV station yi so sa ena wonsem pa ye kan won ejapa udin ye kan hye ogura mezaya udin ye kan hye okwankyerefo udin ye kan hye ye bom page so udin mo ma papa TV station ame krabehwe na sa adinyina wian kurim de bed na se entotom ne kan fo ama na so de me ye sro ya ba wanim wasam se hwan na ma obribi kan ya won hyana na mo aboafo ebo ma dwumadi nyina ba so owrade nsa omayi omyam ebo nyankopɔ de se de won sempa be koso na omadi ate won sempa eto so na mo papa na osana kase muso nkan so na se so matimi nyankwaja mo mkra osamfo bi obetu sa nkrofo no so sa yedo mo jare hye ntome ogura bi ya wudim yedo mo ja twi wonim yedo mo nyuma na mo sika sem nyina hya won sa pega won sa to na bri nyina na papa omodo mo nsa wrom kotokumo mo nya bi ometim na bo nyankopɔ on sempa yada was Israel tumfo yada was obade yada was dumie kwankyerefo so wati yam paibo utumi ebotum nyina so nti agirifo nyanka se amen obade wo nhyira amen no until nani ma ombedi hin wa brabo na de wontimi nya no omfa ne doba mezi a hon kronkron so nimwa o ohwe so living our 7-day members nyina mo akra nyina obian ya start ya sorry nti obian hwe ni mpanyimfo tuana mo na bra so you living our member living our 7-day nti obadi nhyira mo nyina ne fe muni mo mpanyimfo nhyihia na ye hwe asori ne kankro ye wa nhyira mo amen adomunti amen bye bye you abusiafo mi de radio asomdwe eche obi biara esama obi biara akwaba edi ba enkwagyesem dwumadie abribia apostle OKOH odi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenifo se de